again. Mentally, you're moving. I'm gonna say why I'm in feet one cause in life. It's all about the journey. The journey. And that's when Yame at the Adum Yanjishia, Ewo Adum TV so and your papa twin komo Ewo the Jenny so. Na me Kayo said this season, season 6, na Ewo Kumasi, and ye ne a kukudam etwin komo Ewo Jumadi so. Kai said Kosia da bia Ewo 6:30. Odi TV no ebeto Adum TV na wakoso ahwede Jenny na bibia ayi kama. Ansa meda me guest na de no mamemfa aseda emma aboafo omasomasen na metimdi dwumade ebro abribia ewo Adum TV so. Eye lip tomato paste or say lip oba oba no aduane na ebe ye dede a agi say lip tomato paste na omosi omode lip mist bia ba chese wodi ye jollof ne stew ne niama ekoyie pa enti misro no wakakopɛ lip na bibia aye kama afi give us clean care oti obasi fie na efie endini na afi ye the time herbal mixture asa malaria ama bibia aye kama Greenfield Scientific Herbal Clinic for say yare bia say ye stroke yare ben oko Greenfield a ohun betimi atol na omo di adro won waso bia ba ye soja capsules nya bi na oba libido wo foma ebe kama obema untimi mo adwuma no so ebetimi aboa ma bibia aye kama aboa foi ena so masin na me season 6 ebro ewo Kumasi ene ohima ye ne ba betwetwe nkomo eye Queen Sabby Debrah ene ye ne twetwe nkomo wo Adum TV so ma akwaba ya me di Queen why for no way osame omo ferudo utija me dasi ene so ye ni age se ye nya wo the journeys no me say ne de enkomo no ebe koso pa it is alleged enkofo keka so ye Pimp aba Dabi mente word no krada on TV da mate say English word but ni dwumadi ankasa no ndi menu what is say Pimp ye English word yeah but unim dwumadi a eye anti natural na ya hwe say what did that okay you say Pimp ye obi a o connecte ahofefo ema Dabi omoboa Dabi but say me the obi ama obi aware pen okay obi a nya ofiti na ohia wo okay metimi ne wo abena anante na bia me nua ba ma bi kɔ afra kwantuma na obi pɛyere e sanse me nimu nti no obeti aka so pɛ oba papa mame saa de me de aware ba mi nsakora na ama enti eno na omo hu ni se wo aboa no na omo ahu ni se Pimp dia wonti ase menti ase because nya me dwumi nim ye se so fukura o preach no obi ti man girl what I say obi ti ma sofo so obi ti me soma sofo mo pe girl man o se papa mami na no nche se sofo no mama ye Pimp no ye Pimp na na mo bi so o ginidi trust ni so obetimi aboa no amananya ne life partner ye go back to politics ye hu se obedi NDC echi ama oye makuo bi kra na mo support ni ade yes how true is it na you see omoma usika na o de boaboa enkofo se wati ko to boa John Mahama ni ade it was alleged ankofo keka enti na wa ba the journey so ye be clear ni nyina na enkofo hu no kra ewom me da seni akwanya me fa sa akwanya kese ode ama me so echi ama dofo me fans na ya odabanka puku dwumadi a me di da na opia me nyame nhyiraw eye be ma ba akopɔ wiase na me de me ho ahwere no atam ka wa dudu bi di aseme wa seme nso irade ware ase wa seme nso ti me chia I hail you nana me abra sama wo kan me nam ka me nimu ntro twa Mahama de me dono oye me papa me penasem pa enye without politics okay because if we are so bia wo o baby a ogroko e no won krofo a wonu wo mudi agro enye politics ntia okay nye no e na said o muka se me wo yes me wo NGO yeah ye boaboa ye ho me hwe hu se obi o ho timi wi school na onenam bibia mfiri mu ma Debia ye de ani to ye wofa o twen se ne wofa de ne be ko baabie me bra panyi bi owo ska me hu se no ema we can do a lot aden na ye nkan ye hu na se bi kra te se etimi ko hospital na obi ba ye no operation no nye skemtria
na se ye be 50 kra na obi ayi memfa ne say 100 cedis a ebetumi aboa ye yonko enam politics the omo kan no me anything about it but the me nyame afa me so a me ye say ye kan ye hu bomu a okay no obi ayi kakra itimi boa ye nua okay I quite remember say one woman ne fie she ye doso sika gigi ye kakra be so obi atu as 50 cedis no 50 cedis simple at the end yetimi man 80 million wow emma ne kra eba ne ho ti ye kan ye hu bomu ebetimi aniema be ne agya ye busua na da bia ye de ani kosi enko wa moaye ya na yakafie enyo nya nuntia okay enti oba movie industry no how is your journey like now we bibi dada and Saudi ba movie industry man I say movie no nko a na oye me de me dia kasa na me business tycoon jack of all trade na me pam ade me fashion designer okay like from in color brim a member no me won sa no adwuma okay e bi me ton kente enti me pam ade be dru ba bi no me hu se a betimi a design entire atom ti me hyase a na me pam de ko abrochi okay movie de e wo ho but ade potin pa de metina movie mu no eye say na e sanse me pam ade enti no costumes no nya adwuma ye de ma me na ma pam oh yeah Miracle Films na kwadus the obi onim se pam ade bia na individuals na kra be colleagues no na bebre pam ade enti ma madwuma e boosti madwuma okay mekanisa na nya no nko ame wo boutique yeah barbering shop with salon okay me be wo me mu say bibia adwuma na omo asabi omo maame mu ntimi no te say nji wo work no e wo me mu ade nyina nse meboa me obrofo enti say wo wie na wo besua adwuma na so de bi e ko fie ti madwuma anye ba ko so we are a lot of way enti obi wo fie na o hwe wonim say why sochi sini nko a it's all about media but we are niama bebre ye niama bebre we de niama kra fra brochire ba oton meton perfumes meton tade mpaboa bibia me nsa besum bia se de mpa bia na onton bibia o make us ko bi de shampoo sa be china me kofa agu me ka atuma kotu eni abre eni abre o Queen Opeska o enya me o say life ba we national pescadia e so osuan se de ye pe no nessa boni be ba o say me brace no be say ya me miska na me cheche yeah na ya me miska say me cheche anka me ni until there was no money like that no never ever bibia sa bibia me miska say me ko cheche e ma obi ye anka say wo nyansa utimi mefa ne say despite e ba no enyo ofitin ya no be despite it was kakra we kakra obetu ani ne awrade so say ensa anya adwuma ne sese edidi yeah ti sama na me kwadwofo e na man twen say be ma so ebeye bibia ma me na me ame ya awrade bebo true career no e dey empa na do ba out movie ben any year ben and a producer ben and a mau opportunity to be Queen Sabby meka say a miracle okay me hu camera da wo wiase no ono ena mefa ne say o sacrifice ye say me be gina o me say na adwuma say me ye den still o gina so edi me try na saa time ne ye movie bi kaida bi yes na me ne na ama okay et me ba ena I know my right and so e peja me pa but e peja ye na me ja hokwa abrochi okay but this time around my yes ni bi plan mine okay I think it's about 3 years or so. Every day you need TV so sad. Pram ama enkrofo ashase kra e frame me pena my baby am fe bia. Baby am fe bia and I think do pra no so ye baba. Okay. Baba so e play a lot. O career no. Career. Industry eboa to me dey. Eboa. And some bebre wom. I say at the pebi abonwe no but it's a because yen hwe ni say do me pamade no ma tene Kumasi baby a me mumu de me pamade hu odede yes ma pamade agimidin ma besa mu competition na me so na me sarof
I see. Bibia is a nipa epube biano. Maka anwensem wa sorry dem. School culture chairman bi. It's a chairman di obi a chairman I say. If I call the nyame hira no. Oh. Mukuko school yi the or play near there. No. Me a me ko school keto an kwa some sadwa. I see. Emma school. I see. They were hene otumfo ekọ baby so aye chekere me na me di nanim. I see. Inti me back from onset like me nkola abremu nyina childhood no. Na me dwumadi a me ye bia a puli crowd. Okay. Na me de beto sinimu. What de beto sinimu. Okay. Na ehọ no na ye nim sa na ma no but me ba industry mu no ama ye hu me more. Inti sini aboa. Right now, me World Child Cancer Ambassador. Okay. For Ghana. Okay. School na because fame. And a wow. And a link you to that. Yes. Then no church say adi bia wo ye bia ye ni ye. Na obedi so aba. Obi timi be kana sem bi kire okra. Say nye fame a o me kan children. E bi o be kwa hwe na person bo no respect o. E be kasa bo no. What anasiri wood? What be the Ukraine crowd or your chain? What? It's a branding, Anna. Oh, big one. A big time branding. To who brand who ya? Yeah. Why I cry when you're Juma? And so that would did you pass the Biash away? Obi to who watch out last night. They top petrol man be see. Then am I? I feel no be a hammy. Not where you 2 million say you move petrol, mammy. Oh, men am about here or better fame. Yeah, someone who said fame na ye nanso e wo kwampa e na wo kwambone na ye ba ye be hu ekwan a ono fa so ni journey of life ye ntwa ye ho kwaje nkwato ye ba e still the journey ya kwaje nkwato aba ogusuwa e hwe the journey e wo Adum TV na me kayo say this season ye wo Kumasi nene ye ne Queen Sabby Debrah and e twetwe nkomo e wo the journey eso ye be so ankomo ne so. The person won't fire fa abrabomu ujende no senya abraboni start ye baby a eko emu de emu awerho na yeso yensua fa bi emobra obi hu a onim se Queen de ene de wo na chese o Queen na de abedru ha say so the ups and downs na yensua de ye ka abrabo ni ye di ebi ede ebi enwono I make a search ni pase always no Yamma yeni emra ye ho me see so no na me maame wo ho me papa wo ho you know family am free mu no emu ye obia me ntimi nka ncho se emma besi akura ekuta adan what I say so we were proud of ourselves me maame wo ho we wo ho but na enye sa na abraboti ye konom to boasem and na e was so twen ma de nyame peso do ye no edru ho me ware me jai na ma be ware na we jai na me jai sa time no e bia force obi de pewo and me obi a me bo me ho modern ho ti am in time so nipa so say bibia metumi aye den aye but a true baby a e was so do was so eto wo man panyimfo na wututu wanamon no ye ya na me feel say me am bibia ye me pa cho what you say yeah wo me a me the good a true dins sabita me nine my ye bi a good year bi na hihye Queen si what you say a good day wo pe you could see say de na me pe me ho but nenye ni nyina na boa me said de na nkola no sika me ma me be was asabi enko asidan be time ko hu say na ma bre me ye adwuma but adwuma no me ye ne me sese me de ye nyama hunu ehia kesese oto toche ba mo oto toche the way restaurant enya kesesem yenye say because na ma twene kire me say me an me sam manim enya usika enyam sika so untimi control na me yon controllable o ye be makra na o ka meka because o ka so nkasa mho biem kra me ametimi ahweme ho me be ya one person abena say wo chamade ye kra I'm telling you enya nwumdwa be the two say am nkai biem because me am ye de me pa bia na eno so emwa me am nkasa ntie nipa me so so amemre me ho asema
Me ba cho what ase. Me na me ko ba bia me pese wo hu say yes maba. Me see to it say na me to be free ha koto jewels. Masanta na ke mama. For you to know say de me ye wuntimi nyibi. Niema me fair mu no. Wow, tua de. What I say minya obi ehu me di se me hu ofio se me hu nya di akire be ware me. Okwa abrojem wa mabiem. Ebi no no wo so warden. But obi abekire wunyansa odwane ko. Wow. Why didn't Pukru Krum and Enya go? The party start at all. Or call a bepim the one secret maybe. Now what's in car? Make what an income. Maybe I'm telling you. Oh, okay. So ma be uncomfortable. Me person become a mabawa no almost so na. Almost ye kasa woman tieno. Obid the idea be baba wo we need dako. I won't say if you say yeah. Imagine who you wedding a car bobo. And when so all could visa crown no nim na quite. Me and them dear nimu. Sardin cotton me of a fee. And them dear nimu failing way me for set our no a big dinner you been your future. Or call you no. I'm telling you. Wow. I feel me ye ding account. What you say? To be back on. At then come. Piebre. Tonas walking, bra. And it's your fate me to my crimes and no, I was semi fair ready. Yeah. Now me drag to and yamidi, now me poor yassi. And now food you tuning in our tree, and I'm starting new life. Now, a ready, me ex-husband, na ye jay. I'm a fair ready born pie, or back. No asan be worry me. Na Erade de me see kwan bi so, but na me man kwan. Me tell so dem kwam to be so kodi mutu. Kono bi na just na ma me na me tena se a. Me hu se Erade. Was same. Yeah. Say na o twen se me fa no. No de me nhira ye den. Ama me. E na sa na Erade aye me. Inti me sre youngsters no se omo nkofo momo mfa brabo no entu omo anya se ewia se woni wura. Yes. 2% wo fa bobo a o de beso na wuntimi nso a o de beso na wuntimi nso a ye twa ye ho akwagen krato ye ba yakwagen krato aba ogutu ahwede jeni e wo Adom TV and my guest e Queen Sabby Debrah and a ye twetwen komo mafabio menisa wo so a wo hwe wanya kakra ewom yeto aso o industry mu obi aye wade a ahawda big time. Wow. Big time. Wow. And no na make na fikubo ma me nua mo mama moni na ho e de na ya sesikani mapa e pe waware na wode wadamfo akọ na woni mo hwe na wadamfo timi kodi nkomo kire ne se na nini wode na kọ baabi. Yes. Wow. Baby kromi nko bi da timi ka kire be ma ne se me de na ko kremoni ho ama sabi kremoni ni mpo atete me meja pade so na be wuro ne ho akire kremoni abrana dan fote ho no so wo be yesa kwa mfa ne nko me so na me ni na chine ne nko dai because sorry e bom paye otimi ka so ba na oni ni ja ye mom paye me se da bi me want ne say ma ware so pen timi nim niema yes kakra e wa sorry na me a Kristo su no etimi mu timi ka da bia me ka se me pese nyame mama de dansa me de ahopepre be ma o free nyama kofana to me ho so yare wo ho wonim nanim afi na beti aka okom sa time no na abekọ adurowura ho se won sa no ana wanya bi kwa na adurowura hu si yes ni die nim ne metimi life baby tiu sa enti ene me pompa ye mum se Awurade fa nipa we mane no me sa de o ka se ka wo de me kompa bo anka me die di ba san me de be me ko minye bi kura da me nimu ye me se me so obi nsa e de ne ko meeting panyimfo bi meeting owie e ka cho mo se na adwuma na mo de ama na so obetimi aye ono ne betumi aye wo so obi anim ya da wasese wo ba ye ne yesia de bebre
Na the Jenny for me for flower e ma. Oh. Na yen kan say ye do do. Thanks. Ye na ya ma. What I say? What's over? What's to me? What's to me? Ye na ye the picture ama okwa wo hu anu hu say the Jenny for. Yam crashing. Ye do and ye ko chinchin ye nya bi. Ye do pa bansa na wo be ko no. Ye be ma wayi ba ko. Ama me na. And sorry ni. Aha, Queen Opesa. Baba ye minimum be mo ato atwena de na so see foforo. Okay, the Jennifer say Yembisa say who is your best black star player ever? Asamoah Gyan, baby Jets. Yes. The legendary. And also no dey. You know man tonight. Oh, okay. Open asem. Yeda was say atonsa efre wa oba nyame enhiraw. Ene yesua de mnim se wa wo fie so wasua ade pa. Ye ne Queen Sabby Debrah ene twetwe nkomo e wo de Jenny so. Nansa na ye beko ye fa se da PSC ema ye sponsors. Omuni ho a de Jenny eni wo afesu ye sign dia se da be ma Doom TV se omo ama ye platform na akukudam ne atitiwi etimi be share omo story. Na ye nso a ye wo fie yetimi efa ba ko mi no wo ye de boy bra. Ye da crew ni nyina se midin e de Abena Ghana me na midi dwumadie e ho chia me. Asem ba ko ene da bia me ka tro. Me sinyame wo ma ebeyeye. Makraw ye hia da se.